كيفحتري كي تقالسي كي مكته حالي اللنزل عوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرت يونس سلام تخطاتلتنا channel كما كنيخم كما تكونوا سناكت كونوا ناي وترو من يوتيو باركم وترو لومون اب زوريانا اب بحرنا اب كماغم قيح بحري زغبر زلو ناي نقدي ناي متفنان ناي بوليتيكان ناي صتان نابي قصو يخيدالو لكل دما اتي اب قيح بحر اغاطيم زلو حوسي بوليتيكاو دراما وي كرفس كنبلا نخل امونغو حوتين بعبي دما ني اسرائيل زدقف حيلتات امريكان اسرائيلن نابون زتكرب كانت خونت علامه قدغن مس اسرائيل ركم نزلون كامبانيتات مراخب ناي نقدي يخون ناي كالوت نحتاتهم زتنقق كنتات نيرو بار عالمنا خبز من قد زخد قصل تخل ديا نحصير غزي بحر كنحسمينا بخالك نزورينا كال من قد خمرصينا يلوم حساب ابزيا غزيا تنزعبيا 10 كامبانيتات ناي شيبينج ስለዚህ تناي كونتينر نقدي كبابي سوسا 700 ميتاويتنا عالمنا كاي بحر قديفو نا افريقيا ملو كوليلي زخيزلو زدما واغا يخون بغزي ابي ترجم زلون كبر زلون نقطبا نزي قلا سنكلكل زبل زلو قطبا نا اوروبا نا كالا عالم نا ملو عالم مالتيو مليش بسلاز قتفليو سلازي انا تتساقم لما ناب اسك خدو اسرا 4 كنقرارب كلنا قطبانا عالمنا بصبوق خيدي تثبيت زغبرول نيرو كم نريو زلنا جن unpredictable wake up زي تصبخايون زي تجمتن كستاتاتن كنتاتن نتي كنتات مليسو قلبلاوي فطرولو نا يوكرين ان روسيا وق كساب كمزو خون تثبيت هاي تجبرولون اب اكتوبر ويكا ورح 10 على شوعه تجمر متكعتي ناي حماس حجدما بزلع عليه حيل زغص زلو كيناتنا اسرائيل دما ما نمشي صبي نبرن سلازي ازو كنتات زي نابيك خيد خل ان زبل حجي بستفل عليه من قد كنرينا انتي زقاتم زلوسك كنري لتس اشتي زرا شو تنقدي بستفل عليه ملكع كريو كنفتنينا مجمرياس كبزيان يجمر بناي هنديا ناي مراخف هنديا قاطعهم زلو كنتات كان يجمر. We start with the Red Sea crisis. It is escalating and putting vital Indian trade routes at risk. In 2 days, 2 Indian ships have been attacked. These are commercial vessels. They were targeted by drones. And who was behind these attacks? هجدما كابت زنبره كنتات قانا قير دما كلت مراخب ناي نقدي ناي هندي تحريمان اللوا كتاب تحانتي كتاب كباقب كيف حري كونت تحريما زلا اتي حرام زبحال زلو وي ترطور زبحال زلو مچم اتي كونتات حنت كاب تاريخ نمهاران تلا بزح حلفه تاريخ دما بزن حلفه اسرع عمتات كنمهار تخينا امريكا زخونه نجر بامريكا زقرب كسي هندفل كان خد قبلوا عشقاريو سلازي حجي نزا مركب زيا من هاري مواعي بلو اسكن رايو تكونتات كمي نيرو زخا نبزحات نتكونتات ناب كال نجر كوز دوزخل مخانو دما بزحات كيلاتات نايت زوبان تنتناي بوليتيكا نزاربولو. The US says it was Iran. Tehran has denied the charge. Meanwhile, traders are anxious. Maritime trade worth $200 billion is at stake. Let me tell you what happened over the weekend. The first attack took place on Saturday on a ship called MV Chem Pluto. This vessel transports chemicals. It is owned by a Japanese, operated by a Dutch entity, and apparently linked to Israel. Reports. So, ابز حج كريا خلنا مبزحتو تي مدقعت زور دنزلو مراخب استفلاليو اكالات ويكا حجرات ينمساتن كونكت زخونو نابنت زي حنت كاباتن ام بي تبهل دلا ام بي كيم بلوتو تبهل دلا ترينا كيميكاليا تنقساغس بمن تونن او ند باي جابانيز كامباني بناي جابان كامباني تونن بلو operated by a Dutch entity نع operates قبرويكا ابصراحه زتكمل زلو دما ناي هولاند ويكا نيذرلاندز entity تكاليو ship link to Israel تايكون اتا مركب دما ويكا تزبصح زنبره نبرت جن الشيبينج مالتي لينك تو اسرائيلي تايكون مس اسرائيل سلازي at the end of the day نزو كل نقطات ترينا مسروق حيناي حوتي تقرربيا ناي من يا مركب من يسرحلا زي قدس مس اسرائيل ركب زلوان دحر خوينو تارجت ياسا بتناي ديفينيشن ويكا بتكونتات نسوم غيرو مزلو مس اسرائيل ركب نزلو مراخب اب جما جنب بحرم كهرمو خم زخولو يوم نغيرم نيرم كوم خبلو خلو دما
ንእስራኤል እውን ቅድመ ኩነት ሂቦም እዮም እቶም ዘይፈለጥኩም ኣብ ጋዛ ትገብርዎ ዘለኹም ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ዘይሰብኣውን መጥቃዕትን ምጭፍጫፍን ህልቂትን ከተቋርፅዎ ኣለኩም እንተዘይገበርኩሞ ንሕና ድማ ብዓቕምና ንሽግር ናትኩም ኩነታት ክንቃለስ ኢና ዝብል እዩ ኦኬ ሌትስ ኮንቲኒው ናው ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ say this ship is connected to a man called Aiden Ofer. He's a shipping tycoon from Israel. It's not clear how he's linked to the ship. On Saturday, the ship left Saudi Arabia. It was on its way to India. 22 crew members were on board. 21 of them were Indian. One of them was from Vietnam. The ship was here in the Arabian Sea, just 370 kilometers off the Indian coast. At around 10 o'clock local time, the ship... So እዚኣ መርከብ እዚኣ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ፍልይ ብዝበለ ኩነታት እዚ ድማ ነቲ ቦታ ነዚ ንግዲ ናይ ዓለምና ዓብ ስጋት ዝኾነ ዘሎ ካብ ስዑድ ዓረብ ተበጊሳ ንህንድያ ትኸይድ ነይራ ኣብ መንጎ ኣብ ዝኸደትሉ ንኣብነት ኢራን ተሪኹማ ኣብቲ ተበገሰትሉ አልጀበልያ ዝብል ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ካብ ስዑድ ዓረብ ብስግር ናይቲ ባሕሪ ዘላ ኢራን እያ ዘላ ስለዚ እቲ ወሽመጥ ናይ ፐርሽያን ጋልፍ ዝበሃል እቲ ቦታ ብኡ ሓሊፋ ነቲ ወሽመጥ ሓሊፋ ከይዳ ዳርጋ ኣብቲ ህንዳዊ ውቅያኖስ ውፅእ ዝበለ ቦታ ምስ ከደት ተሃሪማ ኣላ መን ይሃሪምዋ ብኸመይ ተሃሪማ እንታይ ኣጋጢሙ እስከ ንስማዕ ሕጂ ship was struck by a drone. It caught fire. Thankfully, no casualties. Now, assets from the Indian Navy are in the region. They're providing assistance, facilitating safe movement of cargo. So when Camp Pluto was hit, the Indian Navy diverted an aircraft. It flew over the ship and contacted the crew, rather. Later, warship also made its way to the site, the INS Mormugal. This is a new ship, a guided missile destroyer. The drone strike did not lead to significant damage, so the Camp Pluto resumed its journey to Mumbai. This time... In general, ነቲ መጥቃዕቲ ምስ ኣጋጠመ ረዳት ወይ ከዓ ሓገዝ ካብ ናይ መራኽብ ኩናት ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ወይ ኣብቲ ቦታቲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ህንዲ ክልተ መራኽብ ናይ ኩናት ዲስትሮየርስ ወይ ከዓ ጋይደድ ሚሳይል ዘለዎን ዝዓጠቓ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ጋልፊ ኤደን ከምኡውን ናብቲ ቦታታት እቲ ምንቅስቃሳት ክገብራ ኣበጊሳ ከም ዘላ ወይ እትያ ከም ዘላ ተሓቢሩ ነይሩ ስለዚ እሰንየን ካልኦት መራኽብ መፅአን ሓጊዘና ከምኡውን ብነፋሪት መፅኦም ሓጊዞማ ኣሰንዮማ ድማ ናብቲ ዝግባእ ቦታ ከም ትኸይድ ተገይሩ ማለት እዩ እቲ መጥቃዕቲ እውን ኣብ ልዕሊ ሰብ ይኹን ነታ መርከብ እውን ዓብዪ ስግኣት ወይ ከዓ ማሕሰይታ ኣይወረደላን ሶፋር ክሳብ ሕጂ ካብ ትሑት ዝገበርዎ ወይ ኣብቲ ከባቢቲ ኣብቲ መስመር ናይ ንግዲ ዘጋጥም ዘሎ መጥቃዕቲ ዝሞተ ሰብ የለን ኮምፕሊትሊ ዝዓነወት ወይ ከዓ ዝተቃፀለት መርከብ እውን የላን ስለዚ እቲ መጥቃዕቲ ምስ ስንባት ዝፈጥር ጥራይ ነቲ ንግዲ ድማ ዝርብሽ ነቲ መስመር ድማ ከምዚ ዓብ መጠንቀቕታ ከብ ዝኽእል ጥራይና ንርኢ ዘለና እስከ ሕጂ እንታይ ኣጋጢሙ ድሕሪኡ መን እዩ ከምኡ ገይሩ Under escort of an Indian Coast Guard vessel called Vikram. Vikram is accompanying the Camp Pluto to Mumbai. The US too was monitoring these developments. And on Saturday, the Pentagon blamed Iran for the attack. It's a very serious allegation. The US statement says the drone was launched from Iran. It was a one-way attack drone designed to explode when it hits the target. And what is the basis of this claim? If the US has any intel, it has not shared it. So, ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣሜሪካ መግለፂ ውፅያት መግለፂ ድማ ኢራን ያ ነዚ መጥቃዕቲ ፈፂማቶ ኢሎም ኣለው ዝኾነ ይኹን ስለያዊ ሓበሬታ ወይ መረጋገፂ ወይ ኤቪደንስ ኣይሃቡን ኣለው እቲ ዝበልዎ ድማ እታ ድሮን ልክዕ ነቲ መጥቃዕቲ ምስ ገበረት ክትቃፀል ትኽእል ማለት ዓይነት ድሮን እያ ነይራ ስለዚ ሓደ መንገዲ መፅያ ነቲ መጥቃዕቲ ሃሪማ ነፍሳ ክትፍንጀር ትኽእል ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ከም ዘሎ ብጣዕሚ በቲ ኩሉ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ድማ ብድሮን እዩ Earlier today, Tehran spoke out. It said, American claims are false. So New Delhi will have to navigate this cautiously because India and Iran have an old partnership, while the US and Iran are old and bitter rivals. ሕጂ እቲ ኩነታት መን እዩ መን ይፈፂምዎ ምናልባት ኣሜሪካ ኢራን ፈፂማቶ ክብሉ ከለዉ ኢራንን ህንድን ፅቡቕ ዝኾነ ኣዝዩ ጥቡቕ እኳ እንተዝኾነ እንተዘይኮነ ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ኣለዎን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ መስመር ህንዲ ምስ ስዑድ ዓረብ ምስ ቀጠር ምስ ኢማራት እቲ ፐርሽያን ጋልፍ ብጣዕሚ ዘገድሳ ስለዚ እቲ ቦታቲ ምስ ኢራን ካ ዘለዋ ዝምድና ብዝኾነ ይኹን ዘይተረጋገፀ ክትከስሮ ይደልን እያ በንጻሩ ኣሜሪካን ኢራንን ሕለፍያየን ዲፕሎማሲ ዝበሃል የብለን ስለዚ ህንዲ ብጣዕሚ ክትጥንቀቕ ኣለዋ ምናልባት ኣሜሪካ ሓገዝ ናይ ህንዲ ወይ ከዓ ኣብቲ ቦታቲ ህንዲ ተሳትፎ ንክትገብር ኣሜሪካ ባዕላውን ክትገብሮ ትኽእል ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ኣይዛረቦን እምበር ስለዚ ኣሜሪካ ንሓደ ነገር ድራማ ንምፍጣር ፅንሂሉ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዛዕቦ ክዛረብ እዩ ዘይገብርዎ የብሎምን ስለዚ ሓንሳብ ተጠንቂቕና ክንሰምዓ ክንክእል ኣለና እዛ ጉዳይ And tensions between the two are growing. The latest bone of contention is the Houthi rebels in Yemen. They're targeting commercial ships. Since November, the Houthis have attacked more than 10 ships all over the war in Gaza. The Houthis say they're punishing Israel for it. And Iran supports the Houthis, also gives them drones and missiles. Past weekend saw 4 attacks against 3 separate commercial vessels operating in international waters in the southern Red Sea.
We have every reason to believe that these attacks, while they were launched by the Houthis in Yemen, were fully enabled by Iran. So far, the attacks were confined to the Red Sea, but Saturday's incident indicates an escalation. It happened in the Arabian Sea, miles away from the Red Sea. And if the American claims are true, Iran was directly involved. But like I said before, Tehran has rejected that claim. It has also responded to the US. Listen to this. Yemen has officially declared its position. Its official spokesman of its Yemeni government repeats their actions daily. Yemen's move in the Red Sea is really and completely a Yemeni move in support of Gaza and this American action. So መጀመሪያ ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ብሓፈሻ ወላ ሑት እንተገበርዎ ሙሉእ ደገፍ ናይ ኢራን ስለ ዘለዎም እቲ መጥቃዕቲ ብኢራን እዩ ተገይሩ ዝብል ቃናዮም ክዛረቡ ፀኒሖም እቲ ናይቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፊ ጄክ ሰሊቨን ይመስለኒ ይብል ፀኒሑ ሶ ካብ ተበጊስና እንተሪናዮ ኢራን ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ሑቲ ወይ ከዓ እቶም ኣብ የመን ዘለዉ ዝገብርዎ ብግልፂ ዝነግሩ ሙሉእ ሓላፍነት ዝወስዱ ትካል ወይ ከዓ ኦርጋናይዜሽን እዮም ስለዚ እዚ ነገር እዚ ምሳና ዝተሓሓዙ የብሉን ናይ ኣሜሪካ ክሲ ድማ መጀመርያ ኣይኮነን ብዘስምዕ ቋንቋ ነቲ ኩነታት ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ ስለዚ ኢራን ኣነ ይገበርኮን ኢላ ኣላ ኣሜሪካ ድማ ኢራን ጌራቶ ክትብል ትሕሩ ኮይና ዘድሊ ኤቪደንስ ወይ ከዓ መረጋገፂ ጭብጢ ከተቕርብ ትክእል ኣለዋ እንተዘየለ ኣሜሪካ ብዘይ ጭብጢ ከሲሳ እትቐፅዕ ሃገር እያ ኮይና ፀኒሓ ንነዊሕ እዋን ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ትገብሮ ዘላ ጌጋ እቲ ዕንደራ እናበዝሐ ስለ ዝመፀ ዓለም ዳርጋ ንኣሜሪካ ኣብ ምእማን ትሽጋር ኣላ ልዕሊ ኩሉ እዚ ሕጃበ ይረአ ኣሎ ኣብዚ ኪዳን ሕጂ ኣሜሪካ ከተቆመ ዝሓስበት ወይ ከዓ ልፍንቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ከተቆመ ዝፈተነት ዝኾነት ይኹን ሃገር ምስ ኣሜሪካ ክትፅቃዕ ትደሊ ከምዚኣ ኢላ ርኢና ኣለና እተን ክፅጋዓ ዝደሊ ልዑል ሽርክነት ዘለዎን ከም በዓል ኣውስትራልያ እንትኾና እውን ሽማዊ 11 ወታደር ከም በዓል ኔዘርላንድ 2 ወታደር ኖርዌይ 10 ወታደር ብምሃብ እተን መራኸብ ኩናት ክንሰድድ ኢና ዝበላ ከም በዓል ጣልያን ፈረንሳይ እውን እንትኾና መራኸብ ኩናትናትና ትእዛዝ ናይ ኣሜሪካ ክፍፅም ኣይኮናን ነቲ ንሕና እንገብሮ ንረብሓና ዝኸውን ከምቲ ልሙድ እንገብሮ ኣብ ምስትናብ ጅቡቲ ዘለና ምስ ዝተሓሓዝ ዳ እምበር ምስ ናይ ኣሜሪካ ሓቢሩ ክሰርሕ ዝኽእል ልፍንቲ ክንገብር ኣይንደልና ብምባል ነቲ ልፍንቲ ምስ ኣሜሪካ እውን ነፂጎሞም ምክንያቱ እዚ ንዓታቶም እውን ታርጌት ክገብሮም ዝኽእል ኣብቲ ዞባ ዘለዎን ሽርክነታት ኣሜሪካ ብትኸዶ ዘላ መንገዲ ክፅለዉ ስለ ዘይደልዩ ቀስ ብቐስ ካብ ኣሜሪካ ከዝልቑ ዝፍትኑ ብዙሓት እዮም ሙሉእ ብሙሉእ ንኣሜሪካ ኖ ክብልዋ ዓቕሚ የብሎምን ምክንያቱ እቲ ኣሜሪካ እትገብረሎም ዘላ ድጋፍ ብፍላይ ኣብ ዩክሬን ኣሜሪካ ጠጠው ተቢላቶ ፀገም ክኸውን ስለ ዝኽእል Accusation about involvement in the recent Navy attack is a baseless accusation against the Islamic Republic. On Sunday, there was another attack on another Indian ship, the MV Sai Baba. It had 25 crew members, all of them Indians. The Sai Baba was operating in the Red Sea. This vessel, too, was headed towards India. It was struck by a drone. The ship issued distress calls. A US warship responded, the USS Laboon. Again, no casualties were reported, but the repercussions are wide-ranging. There could be casualties beyond human life. The Indian economy itself could be impacted. And we've talked about this before. The Red Sea is an important trade route, the shortest link between Asia and Europe, with ships passing through the Suez Canal. Every year, goods worth more than $1 trillion, more than $1 trillion, pass through the Suez. This route is vital for the Indian economy. 20% of India's exports pass through it. So, ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ንህንዲ ድማ ብፍሉይ ዘገድሳ ካልእ መርከብ እውን ኣብ ከባቢ ቀይ ባሕሪ ተሃሪማ ከም ዝነበረት ሓገዝ ካብ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ካብኡ ካብተን መራኽብ ሓገዝ ከም ዝረኸበት ይንገር ኣሎ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ግን ብፍላይ ንህንዲ ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ሽርክነታን መርገፂያን እውን ንፁር ኣይኮነን ምክንያቱ ህንዲ ንእስራኤል ትድግፍ ኣላ ብዙሕ ግዜ ምስ እስራኤል ትራኸብ እያ ስለዚ ታርጌት ክትግበር ከም ትኽእል ርዱ እዩ ዋላ እኳ እቲ መስመር ንቻይና ብዓብይ እውን ዘገድሳ እንትኾነ ቻይና መርገፂያ ንፁር ስለ ዝኾነ ሑቲ ተጠንቂቖም ኣብ ናይ ቻይና ረብሓ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዘይደልዩ ፍሉጥ እዩ Of course, China ድማ ብተመሳሳሊ ምስ እስራኤል ዘለዋ ቢዝነሳት እውን ቀስ ብቐስ ተኣልዮላ እያ ነቲ ሪስኪ ምስ ሑቲ ዘለዋ ስለዚ ቻይና እንታይ ትገብር ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ንኢራን ተጠወበሉ ወይ ድማ ነቶም ሑቲ ተጠወብልዎም ክብሉ ድሌት የብሎምን እንታይ ዳ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩነታት እቲ በዓላ ሕጊ ከተውፅእ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣብኡ ክዘራጋሕ መሊሱ ካልእ ግንባር ኣብ እስራኤል ካልእ ብዙሕ ወፃኢታት ትገብር ኣላ ብዙሕ ምትእትታው ኣለዋ ኣብ ዩክሬን ዝገበረቶ ብዙሕ ስለዚ ቻይና እንታይ ትገብር ኣላ ናይ እስራኤል ጉዳይ ጠጠው ተኢሉ ናይ ራሽያ ዩክሬን ኩነታት ጠጠው ተኢሉ ኣሜሪካ ሙሉእ ሓይላ ኣብዚ እዋን እዚ ስትራቴጂናታ ዓበይቲ ስትራቴጂስትና እንታይ ይብሉ ሙሉእ ሓይልና ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ቻይና ጥራይ ክንገብሮ ኣለና ቻይና መቀናቐንትና ካልኦት ኩሎም ትርጉም የብሎምን ንዓና ከዳኸሙና ዝኽእሉ ዳ እምበር ሪሊ ነትናትና ቦታ ክወዳደሩ ዝኽእሉ ይኮኑን ስለዚ ኣተኩሮና ናብ ቻይና ንግበር ብሎ ግን እቲ ኩነታት ካየፍቅደሎምን ኣሎ እንታይ ማለት እዩ
أبكي بحرجي ريو مسكالوت كوني دليلو تم كالوت يهدملو تشاينا دما بفتصم نتكون تطوك تبلي دلنا لا لمتاي أمريكا أتوكرناتا فح قبل نا إسرائيل كنا تقتلالو نا يوكرين كنا تقتلالو سلازي ملو بملو ناب تشاينا تراي كتوكر كاس لدي تدليا نزو كنا تات نايك بحري تطوك تبلت تخلني ريا تشاينا بإيران جيران حوتي تطوك تبلت تخلني راجن تطوك بل سلازي دليا هندي بنصارو مرجتي أنا تصور سلزي إلا نقدناتا دما كسب 3% نقدناتا بزبوتا زحلف كم مخانمة بتعمي كتقدا كم تغل ربحاتها بخمي كتا وحسيا بحجك الرأي مالتيو. I have some estimates for this year. In 2023, crude worth $105 billion, merchandise exports worth $106 billion, and imports worth $98 billion passed through the Suez. This is the kind of money at stake. And shipment costs are already mounting. You see, ships need insurance. They don't move without insurance. And with these attacks, the cost of insurance has shot up by anywhere between 10 to 15 lakh rupees at this point, or $12,000 to $18,000. Also, many ships are avoiding the Red Sea to take longer routes. So time and fuel cost have both increased, according to some estimates. So, تراناي نقدي تراناي لوجستيكس كله نجار تاريخايو نكاي بحري قديف كاد نوح وان خياد أيكلنيو جل نجار معلى بكرة خلاله. According to some estimates, shipping times have gone up by 2 weeks. Freight costs are up by 30 to 40%. And who will bear this additional cost? Us, the consumers. The exporters will pass on the burden to buyers, and prices of some products will increase, like crude, palm oil, cereal, machinery, electrical goods, auto components, apparel, and textiles. So if these attacks continue, you will feel the pinch. Although there is some good news today, Maersk is a major shipping company. It will go back to the Red Sea route. It is relying on the US Coalition for Safety, the coalition of 20 countries called Operation Prosperity Guardian. That's what they call it. So, حنت كابتن كامبانيتات عبيتي كامبانيتات مبالكالاي سالساي درجة زلو ميركس تبهال ناي دنمارك كامباني بتي أمريكا لفنتناتان غيراتو كو حسيت بلو زلازاتا تنكاغا بزمالو بتي أفتقك عبحاري مسمرك عبحاري كجمر مخانا قليس أنيرا بزعبازي اسكي حنتي فليد بلد ريبورت نيرا كنرياينا بسلسة من قد كنريا سلزخونا let's I'm going to transfer that in a meanwhile. All right, give me a sec. Okay, so I'm coming right away. Nadia share gabralhom. Okay. All right, let's go. Danish transport giant Maersk says it'll start sending ships through the Red Sea in the Gulf of Aden again. They're linked by the Bab el-Mandeb Strait. It's a vital sea route. So the company ناتا مسمر تنقاق زملو بتي مسمر كي بحري قال كابتن قداموت ندي مسمر كي بحري قريفنا لنا زبلت كامباني ناي مقعديا كامباني ناي شيبينج لاين الجرما نسا بتني تغيرو زلو وحسنتا تنقلن بتنقاق زملو قال كفالنا نقدناتا بوك جمرو مخانا قليس الله زخا طبق معبالي كنبلو نخلينا بحق دي وحسنتا وهبن زخلقن اسكنتمت. Which leads to the Suez Canal. Several firms stopped using the route when Yemen's Houthi fighters targeted tankers and container ships. The Houthis say it's in response to Israel's war on Gaza. Maersk says its decision to use the route again is because of protection offered by US-led multinational fleet. Let's cross over now to Rasul Sardar, who joins us from Djibouti. So is Maersk's decision indicative that international shipping feels the Red Sea is safe again? So حجيتي كنتات تجمجيموس ناي بحق دي وحسنات زب كوينو مسمر كي بحري كملاسا ز حسبا زلو اي بلو نزي ريبورتر كاب جيبوتي ريبورتس قبر زلو listen now. Well, it's not clear at all. So Maersk say that they are going to resume the shipping through the Red Sea thanks to the international maritime coalition that's formed by the USA. And they say that as of now, they are working on plans to dispatch the first ships to sail through the Red Sea. So they haven't started yet. However, they also acknowledge that there are still tremendous risks and challenges across the region. And they say that anytime they could reevaluate the situation if they see any danger rising. So that is the statement that اوكي ولا قواتي زتبعلي حبريتان تلو بسنكتي نا امريكان مشاركتان غيرو مزلو لفنتي جن بزح تنقاغز اليو كنتات مخانو ان حبريوم ملو كاباسيتي وين كون كم زي كل سلازي ابحث ايروان انت عينت شجرنا ينقدي انت عينت مرباص كم زفتره رايوتي جغرافيكاوي اقمامطا ايرترا زلاتو كبابي كساب كندي استراتيجيكاوي اقداسنا زلوون كساب كندي صلوا كفتر زخل مخانون بجنزاب اقداسنت الله
that we know now, but we do not know yet whether this decision of resuming shipping across the Red Sea is an objective assessment of Maersk, or whether it is due to the pressure that is coming from the USA, because USA has made it clear that the ships should still cruise across the Red Sea instead of rerouting their ships. And Rasul, I understand Paul So ኣብዚ ኩነታት እዚ እቶም መራኽብ ወይ ከዓ ተን ካምፓኒታት ብምርጭአን ሪስክ ክወስዳ ይደልያንን ምክንያቱ እቲ ኮለል ክብላ ከለዋ ንሳተን ኣይኮነን ዝኸስርዎ ዘለዋ እቶም ነቲ ንብረት ዘጓዓዙ ዘለዉ እዮም ዝኸስርዎ ዘለዉ ኩላቶም ድማ ከምኡ ክወሱ ተኮይኖም መክሰበን ክዓቢ ተን ካምፓኒታት ኮለል ክብላየን ፀገም የብለን ልክዕ ከምዚ ነዊሕ ሓፂር መንገዲ ዝኸይድ ዝነበረ ብትራንስፖርት ነዊሕ መንገዲ ከም ዝኸይድ ተጌርካ ረብሓታተን ክዓቢ እዩ ኣሜሪካ ትግድደን ዘላ ነዊሕ ምስ ከዳቲ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባበ تزغبابه ዝነበረ ንታሕቲ ክወርድና ደለይ ፖሊስ ንላዕሊ ከም ዝምለስ ይገብርዎ ኣለዉ ባይደን ክምረፅ ተኮይኑ ድማ ኣብዛ 2014 ብፍሉይ እቲ ኢንፍሌሽን ኣዝዩ ታሕቲ ክወርድ ኣሎ ስለዚ ኣዝዩ ንሓፂር ግዜ ዘድሊ ሓደገኛ ፖሊሲታት ከታታቱ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ሴንትራል ባንክ ገንዘብ ብዙሕ ናብቲ ሲስተም ፕሪንት ገይሩ ክእቱ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እቲ ቁጠባ ኣርቲፊሻሊ ፅቡቅ ከም ዝኸውን ክገብርዎ እዮም ምክንያቱ ረይዎ እዚ ቁጠባ ገይረዮ ዘለኹ ብምባል ነቶ ኣብቲ ምርጫ ዝግበር ናይ 2014 ክምረፅ ስለዝደሊ እቲ ባይደን ነዚ ታክቲክ እዚ ክጥቀመሉ ስለዝኽእል ፍሉጥ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ነተን ካምፓኒታት በዚ ኺዱ ይብልዎን ኣለዉ ምክንያቱ ብኔው ኮለል እንድሕሪ ኢለን እቲ ዋጋታት ክኸብር ስለዝኽእል ነቲ ዘሎ ቁጠባዊ ሰንከልከል ድማ መሊሰን ከብእስኦ ስለዝኽእላ ማለት እዩ እዚ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ኢሌክሽን የር ኩሉ ግዜ ኣርቲፊሻል ፖሊሲስ ቀፃልኖ ዘይብሎም ፖሊሲታት እዮም ዝመፁ ፖለቲከኛታት ንክምረፁ ኢሎም ኣብ ቁጠባ ንግዚኡ ፅቡቅ ነገር ከርእዩ ስለዝደልዩ Port authorities there have told you that going forward it can't be business as usual. Tell us about your interview. Well, the chairman of the Djibouti ports here, he told me that as of now, their business has not been disrupted yet. However, there's an anticipation here. If this crisis linger on, then they're going to have tremendous business losses. And interestingly, he said that the only solution to solve this crisis is that the ship owners to be convinced and to announce that they have nothing to do with Israel. Their ships are not going to Israel and not coming from the Israeli ports. So practically, he is suggesting that the ship owners, the companies, shipping companies, to announce that they are not doing any business with Israel. And for that, he said that there's a requirement of a certain kind of communication with Houthis, but as of now, there's not any kind of communication between Americans and Houthis, and the escalation is still there. And Houthis just yesterday said that if the Americans continue their bullying activities in the Red Sea, they are going to turn the Red Sea into a burning arena. ሕጂ እቲ ኩነታት እንታይ ዝኸውን ዘሎ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ኩነታት ውሕስነት ከብ ዝኽእል ኣይኮነን ሓደ እቶም ሕቲ ረቋሒታት ኣቕሪቦም ኣለዎ እዮም ኩለን መራኽብ በቲ ቀይ ባሕር ዝሓልፋ ምስ እስራኤል ርክብ ዘለዎን ኣይኮናን ስለዚ ገለ ነገር ነቲ ናበይ ኸዳ ኣለዋ እንታይ ፅዕነን ኣለዋ ምስ ሕቲ ኮሚኒኬሽን ክጅምር ኣለውን እቲ መስመር ክሰርሕ ተኮይኑ ኢሉ ንሳቶም ንኩለን ከጥቁዕ ድሌት የብሎምን ምሳቶም ኮሚኒኬት ከይገበርካ ብኡ ተመፂኻ ግን ሪስክ ኣለካ ልዕልዩ ድማ ኣብ ዝቐረባ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ኣሜሪካ በዚ ወታደራዊ ሓይሊ እትገብሮ ዘላ እንድሕሪ ጀሚራ ቀይሕ ባሕሪ ቦታ ናይ ደምን ዕግርግርን ሓውን ክኸውን እዩ ስለዚ ጠቕላላ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘይኮነስ ብከባቢ ቀይሕ ባሕሪ እውን ንግዲ ክህሉ ይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ድማ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ወላ ተግባራዊ ሃልዎ ወላ መራኽብ ተምፅእ ኣሜሪካን ካልኦትን ብውግእ ዘለዎ ቦታ እንታይ ዓይነት ንብረት ኢኻ ክትሕልፍ ስለዚ ከቢድ እዩ ክኸውን ምስ ሕቲ ዲስካሽን እቲ ቀንዲ መዕለቢ ነዚ ጠጠው ከብል ዝኽእል ዝነበረ ብሓንቲ መዓልቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ህልቂት ኣብ ጋዛ ጠጠው እንተተብሎ ነይራ እዚ ኩሉ ዓለም ምሉእ ዝልምና ዘሎን ኣብ ዩኤን ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል እውን ጠጠው ከተብሎ ብዙሕ ተዓዚዛ ኣላ ጠጠው ከተብላ ይደረት ስለዚ ኣሜሪካ ኣከንዲ ምስ ሕቲ እዚ ኩሉ ሓጎዝጎዝ ትብለ ዘላ ንእስራኤል ጠጠው ኣብል እዮ ትገብርዮ ዘለኺ ይኣኽለክን ተዝብሏ ዝደብደብኩሞን ዘፍረስኩሞን ይኣኽለኩም ተዝብልዎም ነይሮም እቲ ኩነታት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክዕረም ካለ እንተኾነ ነዚ ክገብሩ እውን ድልውነት የብሎምን ምስ ሕቲ እውን ዲስካሽን ክገብሩ ድልውነት የብሎምን እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ብከምዚ ዘለዎ ፈኸም እናበለ ንክቕፅል ዝገብር ኩነታት ክፈጥር እዩ ማለት እዩ All right, and you mentioned the coalition. Has it actually been activated? No, it's not activated yet. The USA announced that 20 countries have signed it, but so far there's such a lack of clarity and there's a confusion here. So we know that only the UK have confirmed that this is going to send the warships under this coalition, but France, Spain, Italy, they have rejected to be part of this coalition. And the countries such as Netherlands, Denmark, Canada, Australia, they say they're ready to contribute to this coalition, but not sending the warships. Instead of that, just contributing in a way of sending some of the naval officers here. So it's not in place. And the activities, the military activities that we are seeing here in the Red Sea so far has not been conducted by the coalition, but rather by So ከም ንሪኦ ዘለና
كمون الكوليشن هجتي لفنتي قيم زلو كسرح جمير دو مزبلو بفتصم مخنياتو نصورنت يلن حبراو مرداتا يلن اب تكبار دما كساب حجي تبغسنا لو زدما ولا تتسمام عند بهلا دلو هاجرات ونت خنا بجك عد انجليز كالوت كلن مراخب كوينات كسدا مخا كسدا يتسمام معنا اللوا قالين قال سبعه وتهدرات كسدا خمس خلا ينغرالو ስለዚህ ብዙሕ ዘይንጹርነትን lack of clarity ብለሎ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ንጹር ዝኾነ ጋይዳንስን የለን እዚ ድማ ነቲ መስመር ቀይ ባሕሪ ንክኽፈት እዩ ክትብል ከለኻውን ሓደ ሓበራዊ መርገፅን ሓበራዊ ስራሕ ወላኳ ልፍንታ ቆይምና ኣለና እንተበልካ እቲ ዝበለፀ ነቲ ቀይ ባሕሪ ከውሕሶ ዝኽእል መን ነይሩ እተን ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘለዋ እተን ሬድ ሲ ፎረም ዝበሃላ ዘለዋ ሃገራት ንሳተን እየን ከውሕሶ ዝኽእላ ንሳተን ግን ኢደን ክእትዋሉ ይደልያን እየን ስለምንታይ እቲ ዝግበር ዘሎ እቲ ሑት ሓቲትዎ ዘሎ ልሑት እኮ ሓደሽቲ ይኮኑ ትማሊ ይኮኑ ናብ ዝመፅኦም ካብ ቀደም እዮም ነይሮም ሃገሮም ይሓዶም እዩ ስለምንታይ ሎሚ ጀሚሮሞ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ተናው ዘሎ ሃገራት ኩላተን እውን ኣይቅበለዎን እየን ስለዚ ንሑቲ ግደፍ እንተበሎ እቲ ሑቲ ዝጠልበ ዘሎ ቅቡል ሕቶ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ምስ ሑቲ ኣቲኻ ድሓርካ ንሳቶም ብንጹር ዝኾነ ንእስራኤል ኢና ጠጠው ከነብል ንፍትን ዘለና ፀቕጥቕን ክንገብር ንፍትን ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ አንጻር ሑቲ ክትዋጋ ምባል ማለት እንታይ ማለት እዩ ንሕና ምስ እስራኤል ኢና ምባል ማለት እዩ ዝኻ ንዓኻውን ኣብቲ ጉርብትና ጽቡቕ ስራሕ ክፈጥረልካ ይክእልኒ ምክንያቱ ምስ እስራኤል ክትከውን ትኽእል እያ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ማንም ሰብ ክድግፎ ኣይግባእን ወላቶም ሃገራት ኤውሮጳውን ክድግፎ ከለዉ ነብሶም ሸይጦም እዮም ብህዝቦም እናተፀልኡ ኣብ ፖለቲካ ሉዝ እናገበሩ እዮም ዝድግፍዎም ዘለዉ እቲ ዕላማ ድማ ከምቲ ወትሩ ንብሎ እቲ ኩነታት ልዕሊ ዓቕሞም እውን ስለ ዝኾነ ንኣብነት እቲ ሓደ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ንግብፂ ብኸመይ ክፀልዋ ክእል ክንሪኣ ኢና ግዜ እንተረኺብና እስኪ ኣብዚ ሓደ ተባዕ ንፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝወዳደር ዘሎ ብዛዕባ እቲ ፖለቲካ ክዛረብ ከሎ ስምዑ sold off our foreign policy. Joe Biden's son, Hunter Biden, got a $5 million bribe from Ukraine. That's why we're sending $200 billion back to that same country. The fact of the matter is the Republican Party is not that much better. You have the likes of Nikki Haley, who stepped down from her time at the UN. Bankrupt or in debt was her family. Then she becomes a military contractor. She joins the board of Boeing and otherwise, and is now a multi-millionaire. So I think that that's wrong when Republicans do it or Democrats do it. You want a leader from a እንታይ ዝብል ዘሎ it's really shocking እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ክትሪኦ ከለኻ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ንውድድር ቀሪቦም ዘለዉ እዮም ብጀካ ትዛረብ ዘሎ ቪቬክ ዝበሃል እቶም ካልኦት ኩላቶም ገሊኦም ጋቨርነርስ እዮም ገሊኦም ፖለቲከኛታት እዮም ዝነበሩ እዮም ገሊኦም ድማ ሕጂ እውን ኣብቲ ሰነድ ወላ ኣድሚኒስትሬሽን ናይቲ መንግስቲ ዘለዉ እዮም እንታይ ዓይነት ብልሽውና ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ንኣብነት ታጓል ንሰይቲ ኣብኡ ዘላ ኒኪ ሄሊ እያ ትበሃል ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዩኤን እያ ነይራ ኣብኡ ከላ ተራ ሰብ እያ ነይራ ተራ ደሞዝ ነይርዋ ሚልዮነር ኣይኮነት ወላ ገለ ኣይኮነት ነቲ ስራሕ ገዲፋ ልክዕ ነቲ ስራሕ ምስ ገደፈት ኣብ ዓበይቲ ካምፓኒታት ከም በዓል ቦይን ኣብቲ ቦርድ ናቶም ኣትያ ኢልካ ዊዝን ፊው ይርስ year or 2 years ሚልዮነር ትራይደ ኮነስ ማልቲ ሚልዮነር ኮይና ከመይ ገይሩ መፅኡ እዚ ገንዘብ እዚ ጆ ባይደን ልክዕ ከምኡ ወዱ ናቱ ምስ ዩክሬን ብዝነበሮ ርክብ ክሳብ ሕጂ ዝኽሰስ ዘሎ 5 ሚልዮን ተኸፊሉ ከም ዝነበረ ጆ ባይደን ንባዕሉ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ፖለቲካዊ ሓይሊ ተጠቂሙ ከም ዝገበሮ ካልእ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን there is so many things we need to Look at Pelosi. She's never made more than $179,000 in a year. What does she make behind closed doors? What kind of deals does she make? $120 million. What? She's worth an 8-ball. So she's worth $1 billion, and she's never made more than $179,000 in a year. If you do the math on that, most people just don't do the math. She would have had to have been in the Senate 3,367 years. When you have money like that and you're a politician, you're bought. It's impossible. If you made $179,000 a year, you'll never be a millionaire, much less worth $120 million. سمعكم هذا؟ تبغى غيركم قاتلكم الله. زيادة رواز لهم بيلوسي تبهال. زي حنت كابتن نوح وانا بوليتيكا أمريكا نانسي بولوسي نوح وان حنساب سبيكر نايت هاوس قالنا غونا تقلقل زلا نوح ما ونزل لوايا بعد 4 عامات كبابي بوليتيكا لا دوموزنا تاخن داي 279 شح 279 شحيو بس دوموز زي مليونير تكون يتخلني نورمالي مثل لايفان قال ملنا بقمتي تيخا دوموزنا تا ابقد محقي كندي كون نخل دوموزا فلوتيو كندي كن ገንዘብ ኣለዋ 110 ሚሊዮን ኔት ወርት ሃብት ኣለዋ ካበይ መፅኡ እዚ ገንዘብ እዚ ልክዕ ከም ትኽብለኩም ፀንሐ ብልሽውና ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ብልሽውና ኣለዎ እዚ ዲሞክራሲ እዩ ዲሞክራሲ ብልሽውና ኣለዎ ንኻልኦት ሃገራት ብብልሽውናን ገለ መለን ኢሎም ክኸሱ ከለዉ look at this ናይ ኣሜሪካ ኣይኖ ገሊኹም ከመይ የለን ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ቫይረስ እዩ ኣብ ርእሲ ሰባት እዩ this is a reality እዚ ኣብ ፓብሊክ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ እዩ
كل سبكا زفلطوي كمزتي حبريتاسي كندي جنزب كمزلوا نانسي بيلوسي فلوتيو افتاكس ناتا ديكلاريشن كتريات غليقه public information كون غلي ناي public servant سلا زخونت تدغنا public سلا تسرح اسي جنزب كابي متيون زبلكن رويو بلشونايو ان كان هبانا بلكايو كمو بايدن عمتات صنيحو دموزوم كم بوليتيكانيا دوزو دموز فلوتيو ابت بانكتات ناتهم مليونات الله كابي يدمت زلو زغنزب again ኣብ ሓፂር ግዜ ኾሚ ኣብ ነዊሕ እዋን ድማ ተመሳሳሊ ስለዚ እቲ ብልሽውና ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣትዩ ከም ዘሎ ይፍለጥ እንዳትስ ዋይ እዚኣቶም ብብልሽውና ዝተጨማለቑ ስለ ዝኾኑ ነቲ ሬላቲቭሊ ቢልዮነር ኮይኑ መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ካልእ ቪድዮ እውን ኣላ ተራሰብ ኮይኖም ኣትዮም ሚልዮነራት ኮይኖም እዮም ዝወፁ ካብቲ ፖለቲካ እዩ ዝበሃል እቲ እንኮ ሃብታም ኮይኑ ኣትዩ ሃብቲ ናቱ ዝጎደለ ሰብ ዶናልድ ትራምፕ እዮም ዝብሉ ዶናልድ ትራምፕ ሃብቲ ናቱ ናብቲ ዋይት ሃውስ ክኣቱ ከሎን ክወፅእ ከሎን كأتو خلو maybe 3 بليون تنيرو كوت خلو كل كانت ب5 بليون كوين وتي تمالتي ابتو بوليتيكا بصنحلو كثير مالتي that's why ابزو وانزي نا بوليتيكا كمل زي دليو I'm not باي ني ترامب نفس سلطان كما فلوي ديليت يبلين because the policy ناتهم بفلاي نيرترا بزح كغيار سلازي كلغن كابو نابو دونالد ترامب كحي شغل جن سلمتين دونالد ترامب ايدليون الله وين خالوت نابنت زحجون زارب صن حبس دراغمون بيفيكون ايدليون يمزلو كمز عينت حق زارب سب سلازي دلي جن قدمياس كنزي نسمع on earth is free not one next which دونالد ترامب تايبلا زي اندرو تيت كتايبلا له زخونت حجر بعالم فريا freedom زلو the land of freedom blah blah is بتاع امريكا listen امريكاوي انتي بالبزع بازس كريو the evidence نسيز اغرب ما interesting next which country has the most people in prison currently America which country has the highest percentage of its population in prison in history America which country has the most laws I don't know that حتى انت حتى له freedom زبحال وي كناصنه زلو فري زخون هاجر ابيو نزبل امريكا همزي يكون قدامه يلوا اب عالم اتزبصح اسور زلو هاجر من يايلوا امريكا امريكا صلمت تراي تاريخها كبابي 7% نايت اسر بيت مليون زلو يم اما ايت اشعات سراد مالو بتعد مالتي اوكي كاليتي what was the second question listen population in prison in history America which country has the most laws I don't know that one. America. So when you talk about the land of the free, what they're actually saying is, we've built a society based on freedom. Of course there is no freedom, because true freedom is anarchy. So I'm not even advocating for it. But that's what I'm saying. Do you think it turned that way because of that? No. But here's the psyop. Yeah. Every single country has its own version of their restrictions and rules. When I go to the UAE, I feel very free. Because I can say anything I want. I don't want to say the things that would land me in jail. If I insulted Islam or insulted the leaders of Dubai in Dubai, I'd go to jail. Yeah. But I don't want to. It doesn't cross my mind. So I speak and feel free. In America, if you go to America and you talk pro-LGBT, pro-agenda, pro-democrat, pro all these things, you think you're in a free country because you're saying all the things you're allowed to say. If you start saying the things you're not allowed to say, you'll learn that it's no more free than Saudi. It's just, there's a different set of rules of... Wow. انتهي بلالو. اب امريكا يخون اب اوروبا نابنت دبي كما بنتيبا اب دبي دحرقيتكا نسلمنا تصريفكا كتسريخا حق اللوم نتوم نقاوس تصريفكا كتسريخا حق اللوم سلازي انا ندبي كخيت كلو اكزاكتلي بزعبا انتي كزارب كم زي كل فلتي بزعبا خارج دليتي كزارب خلي تديهم لهم اجي انت يبلو اب امريكا اوروبا دليت كتزارب تخل نو اب اوروبا متيخا نابنت اب اوروبا ويا امريكا اب يوتيوب ناتي مالتي بزعبا فاكسينس كتابت ندعر تزاريبه نزا channel كاتوي بزعبا زغبر سدوماونت عويل كابزح زربات تبصيكا كعصيو بزعبا LGBT دبهال دلو زنا غبر سدوماونت بزعبو تتزاركا بزح نتبتاتالو كتزاربو زي دليخا سلازي فريدم زبهال يلن اب كاله هاجر بزعبا انت كتزاربالك حق الله في سعوديه تحق فلوتيو نعوغن كبز فريدم زي بلوم نغبرم اب اوروبا امريكا تمصيخا دما الله نتبتات كتزاربو زي بلكا نعبنت بزعبا سيايه بزح زارب سبت خوينون معلتاتو وحديو بزعبا بلشونا ناي منغس امريكا تزارب تخين كون اي ترفكان سلازي فريدم زبال يلن ترايتهم حقتاتهم زفالاليو ازي اجن كما يجيرهم شطولنا له اكزاكتلي ابناتهم كم دليت كتزارب تقول دليت كاي زاربني خابزو ليميت الله وي كتزاربت
أبزجن التولات دليت كاختارك بالخالو أتوم حقتات كتزار لون زي بالكون نتصورات يكونن كم ناس سعودية يكونن سعودية زعب أسلام حما أنت تزارب كأسر بيتي بوتا خافلوتي أوكي سلازي زي نتصرتيا زعب أسلام زارب مخناتي بالكون ويكان أو زخي زعب أسلام حما كتزارب كان دامنت أي جباني كم تدرس لك كتخين من السعودية وين دبي زخي مخناتي بالكون أوكي التحقيقاتنا توم نتصوري سلازي فريدوم زبالة لنفس كل هجرات عالم تمساس على حق اللواني بلك ماله زعبان تك زارب تخل زعبان تك زارب بالكان جن التحقيقاتهم يفلالي تي تسقام جن بلالو أمريكا زبال إلوج ويك خمسي حلمي شيء تقول له نتسب كله كجبر كم زغل كله كزارب كم زغل no you can't do that أب كل هجر جبر ملسلكا that's why ما بأمريكا بزح جبنا دفتن بزح سبز السر بزح سبز قتل نبنت أجل هجرات أفريقيا بمثل تسرقة مالتيو أب هجرات أفريقيا more safe you نهيوتك أب رواندا ديو أب إيرترا خيتك سبت يترشينك أتلاقي كلني كم توريست خينك خيتك أب أمريكا جن there is high probability كتقطعوا له تدخل كونتات زين أب أمريكا كم تبغى بوتها مخاني زين جرم بر ريسك خمسة لوين الجرن زخا التميديا ناتهم كم يجيروا كم صار حلو so it's a really interesting world that we are living بزعب عزيز ملكات بزعب زين أمريكا أجباب حنتي زربان لابز لين كأنك كزورز غنيتنا present says create problems, crisis, confusion, so that you can manage them. That's the norm. It's not. طيب لا أمريكا بوليسناتا بفلايتين هجمني حيلو زلون هجرات تسقم في ترمانة تسقم بعلقة أما حضره نبي ميبي أبكي بحارة فتير زلو تسقم دليتاتهم خون غليو مخنياتو قال أنا قرن خطاتاتو سلزي حق زب again زعبوك نزار باين خلينا لكن كوفيد بزو حقتات نخطاتاتو حق زوامي تي كوفيد ما قبل لابراتور كم تسرح فليتنا لنا سلازي انتي مالتيو تسقم فتر نتسقم دما إنام حضر كايا كسبيو أب أفريقيا بوليسنا أمريكا يكون أوروبا كوميو قبل شبارات جمير تباهيلو من جمير وفلوتيو بتحر مقارجة صراحة تسينير نعوك نفتحنا الكادما متى تتاو غيركا ربحا خاطر السالت مالتيو زياد بريزنت سياس قد مخندي عمتات زبالة زيا I think at least شباب قلتشن عسرتن دي عسرت حدا استباهل زربايزي For the sake of Ethiopia, it's not for the sake of the people in Ethiopia, it's not even for the sake of the region. We need to be held hostage indefinitely. It's a sustainable crisis that will have to serve their interest. They create it. When it cools down, sometimes they just instigate another problem somewhere else and continue micromanaging this problem. This is phenomenal. And why they do it, I don't think you need an explanation from anyone. Any layman can tell you what's behind what they're doing. Is it for the interests of the people in Ethiopia or the region? Are we worried about that? At least for us, with a very wealthy culture, we have learned it the hard way. We know what it means. Our region is full of educative experiences. As to the future, the president believes that the global سنتاي بالدلو مبزعته تمتت تاوز قبرو نمنتا علامة خمس قبرو ناتي مجلس يدليوني مخنياتو ما نمسب كردوز خليو نربحانا إثيوبيا يكونن متت تاوكو قبرو خلو نربحانا السودان وين يتكبابي نسوماليا نخربحي لما يكونن it's all about self interest ناتهم يتربحاناتهم من domination ناتهم من تلواناتهم من بخمي يغتل نزنا ستربحون انتقونت إذا زربازيا أبز حجي أبز حلف عمتها زقبرو زلو موديفاي وإنما حيشا مسيو قدم بعبيون أمريكا تارجز قبري زربا كون كل أبزوان زكن أمريكا يلقات زربون أشجاريو أبزبل مدام تايتا بتحفي زلو على بريزنت سياسون أبز حلفي قلت مع عمد ديقال زقبرو كميزبل special interest group ربح سب ربحايم زلو وحدات نربحهم نتبولوتيكا أمريكا ونزورون بر حزب أمريكا ويكا تي منجست أمريكا بملو بملو نحماقنا إيرترا وينخال نتزوبا يبقس مالتا يكونن there are special group corporations عبر بحزلهم نتبولوتيكا عالم دما بتعمل بدحر مقارجة زورو نتبولوتيكا أمريكا ونزورو زلو زياتهم دما جون ريالنا بإسرائيل زخطلو زلو من قدون ترانا حزب أمريكا بزح عن أرد تقولتات وقت أطوك بليزدلي مشفت توك بليز ده لجن البوليتيكانيات زتجوز مخانهم دما برهيل لله نربحنا تكسر حزقلو كم زي كونوا نريد يصنع احنا دموزهم 279 شعكهم كله البنك تاعتهم جن 210 مليون انتلو خينو كابي ما تيجي جنزب زي زم بوليتيكانيات زياتهم نخالو بالشونان زقبر سبقات هاي مصر بيزوتو حنت جوك الله من البات نقرا من قديك بكم بكز تي بوليتيكان امريكاسي كسب كندي
ካብ reality ዝጠፍአ ምዃኑ ዝነገረሉ there is a lot of things ሰባት ክሓትሎምን ክምርምርዎን ዝግባእ ግን it's kind of nobody ዝኾነ ሰብ ተገዲሱ ኣይከታተሎን እዮም because ብቐጥታ ዝፀልዎም ስለ ዘይኮነ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ሓፃር እያ ራእይዋ ኣባኾዲ ሓሲበ ነይረ ግን I think maybe it will explain a little bit. Just as a heads up, we lost about $3.8 trillion this year. ፔንታጎን እዩ 3.8 ትሪሊዮን ገንዘብ ጠፊና ይብላሎ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ስምዑ ሕጂ okay ንመንግስቲ ይሕብር ኣሎ in military spending that we're currently not able to track. Oh yeah, we also have about 5 trillion that we spent during the pandemic that زخات US Treasury ዝባሃል እቲ ገንዘብ ፕሪንት ዝገብር ክፋልናት እዩ ከባቢ 5 ትሪሊዮን ኣብ ግዜ ኮቪድ ኣብ ዘይ ኣበይ ከም ዝኣትዎ ዘይንፈልጦ ገንዘብ ጠፊና ኣሎ ይብላሎ እዚ ሓቅነት ያለው እዩ ድራማ ገይሩ ሰርሐሉ ኣብ ሪያሊቲ ዝተመርኮሰ ድራማ እዩ we don't really know where it went. On that note, we have a $30 million F-35 fighter jet that ከም ድማ ናይ US Navy ዝባሃል ድማ ሰራዊት ናይ ከባቢ 35 ሚሊዮን ኣበይ ከም ዝኣትዎ ይንፈልጦን ኢና ኩሉ እዚ ዘጋጠመ ኩነታት እዮም ከም ድራማ ገይሮም ሰሪሖም ዘለዉ actually not able to track right now either. It got lost. ናይ መንግስቲ ጸገም ክኸውን ከሎ ብፍጹም ኣይግድሶምኒ ማለት እዩ ናይ ግለሰብ ጸገም ግን IRS ማለት ናይ ኣሜሪካ ታክስ ዝእክብ ወይ ካት ግብሪ ዝእክብ ትካል እዩ ንሽተይ ገንዘብ ተጠጋጊኻ እንታይ ከም ዝገብረካ ሕጂ ረይዎ ድራማ ይዝውን ግን ኣብ ሓቅነት ዝተመርኮሰ እዩ Speaking of missing money, there is this single mother in Alabama who hasn't paid us $2.12. So I'm thinking we send her to jail. ብዛዕባ ዝጠፍአ ንብረት ክንዛረብ ከለና ኢሉ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ኣላባማ ሲንግል ማሚያ በይናት ወዳታሊ 2 ቅርሽን 40 ሳንቲምን ኣይከፈለትናን I think እስር ቤት ክንወስዳ ኣለና ይብልለው ሚሊዮናት ስሪቆም ዘለው ዝፍለጡ ዘለው ገንዘብ ካብይ ከም ዝመፀ ዘይፍለጥ ንሓታቶም ዝሓተት ሕጊ የለን ኢልካ بتريليونات نزت فوت كالات كندا حاتيتو نت تريليونات كمل زفتن እንታይ ይገብራሎ ነቶም ግለሰባት ግን ክሳብ ክንደይ ትሪትመንት ከም ዘለዎ ዝኻ ከም ድራማ ገይሮም ሰሪሖማ ኣብ ሓቅነት ተመርኮሰ እዩ again ኩሉ ሰብ ክነቅሕ ክላሎ እቲ ኩነታት ሲስተም ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ብኸመይ ከም ሰርሕ ኩሉ ሰብ ክርዶ እንተኺሉ ጽቡቕ እዩ ንነፍስና ህይወትና ንኽመርሕ ክሕግዘና ስለ ዝኽእልና በልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ኹዲ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍናትኩም ኣይተቋርፁና በልኩ ርሑስ ቅንያት ናይ ክሪስማስ ከምኡ ድማ ርሑስ ምድላዋት ንሓድሽ ዓመት ይግበረልና ናበልኩ ክሰናበተኩም የፅፅብቑ ቻው ኣብ ህይወትና ሱር በተኻው ለውጥ ክንገብር ንደልዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ብናፅነት ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽእልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትካን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርኔት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪካ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግፅ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል